clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai kabuk chawa du sang na sang ber kalan bok chawani ole voin hi April ni som pathum sang ni le som ni paruk an ye hun reilote enge motak sabor somna wanga ka chol zeu chungin article le kanram calcium chungchanga aram vei tak tu ten an ngai dan an ron sera chen katero an ming tarlan rem chang lote anom nok bok enge mozat aum to wangin ain dot danin kan kalbek bekanga tin chu ti rol chuan min lo hriat pui tur ka du chu IMC election campaign na kai noi zel kan na ti chuak zar ani ti kha min lo hriat pui theu donania eng poni se kan ram kan veina konga mitin ten tha kan ti zong te thalo kan ti zong te po kan soi ve thianga chu ti rol chuan ram mangai na tak thin lung an pu em ti ero kan lo endik ve thina ni ti kha min lo hriat pui donania ole voin ni ta na ama saber tura chuan puzira ti ani top maya hei hi pu R.Lalzirliana Ex.Minister soina ania kan topika kan lut ngal chot to nga athu tak kan share ma hian ama sebera chuan puzira thu soi viral le ama athu soi lai kha claim te compare lok kadua athu soi masa kha ingai kha phot tiang soi thei tura engemo athalam ni silo thu diga tangkat ni silo Chief Minister kan nei hi anamang hian amual photap ani kata khan khalaya zin te zinga khan keipo khom ve tho na kanang chuanga tunang hian heng tui khomen chinak in kha khatiang lam botol e dak te kha mizoram hian ala ve manglowani helaya tui te kan la fi ma kan la siam ve lova silsan thanglama tho na te kan chuanga aron sem thina khata butol ruwa khom sel tu kha voin nia gantok an soipa kha ani ujo chunga Chief Minister lai thanga PA aman to uthianga te ujo chunga pa te nei la lo ramwa kho thin te kan nia wanga lo in chilner tak to te kha kan ni thil thalo lam pu na rimati chu soi chi ya ka mai lem nova inata nge mo khatiang ang kha IPS retire inia IPS bang inia etiang anga mi botol ruak te ikhom le isam lo mo ni le katia ni buat tak kan ya kan pui kan ram pui chu ma se chu tamin hil chu katakan MLA upa ni na tanga ban thak na khop te po hi kan la soi lo bang pi po ka soi thei lo ve atia kha atel kan ani chu wangin in phe thiam ve to main ka ringa ole khami chin kha ni mai ta sila ti chuan mun danga athu soya hi ngai khale ta ila thawme R.Lalzirliana khani nan komna khan ulal du oma hian voin nia kan Chief Minister lo ni ta hian tho na zubur te akon khom thin ti ang devin uziran asoi ti ami te nan ngai thei ang tur khan tu te mo bum thei tur an ron zong kwal le apoi ka ti khop maya ka ti ang kha ani lova ke na ka soi ve kha chu tu lai ang hian Mizoram hian tui thiang lim te hi an la siam ve lova uma tui an la da ve lova chu wangin tho na te tui an ron sem pur ruak ka ulal du oma hian a khom thina ti thu ka soi sumi a khom thin chu ama ka nge ya dot lova a soi chu hetiang ang hi kan tho pui te hi indu mi an lo om ve thina pui tina pe pui tinga pe chu katin bik lova chu wangin hetiang ang khatte te hian ka sem thina adai zai khop mai ti kan ne na asoi ani chu dot ni lo chu di ani ken zan rei lama mutun lama kan dan kha Lalzirliana khan engma thiat anei lova ama soidanin
engma ka telowa ka room athana ka mubodaya atia kaini chu room in share kan ni room khada kan panin kan muduna chuta chuan enge ni atia enge kan ti chu ahetu kani chu wangin abak chu soilo ila athazokin karinga upate nia anza oma anza omna an soi bo te po hi kan soya wanga miten an patian thu soi an lo ngai tha chak lo palang ti te po ala oma wangin khalam khachu du tong mai la chunga chuan ingatan nge mo khatiang angkha IPS retire inia IPS bang inia etiang anga mi botol ruak te ikhom le isak lo mo ni le katiani ma se chu ta min khil chu khata kan MLA upa ni na tanga ban thak na khop te po hi kan la soi lo wang pi po ka soi thei lo ve atia kha atel kan ani chu wangin in khe thiam ve to main ka ringa chu wangin ko na te atui anon sem ruak ka ulal du oma hian a khom thina ti thu ka soi sumi a khom thin chu ama ka nge ya dot lova a soi chu hetiang ang hi kan tho pui te hi indu mi an lo om ve thina a pui tina pe a pui tinga pe chu ka tin bik lova chu wangin hetiang ang khatte te hian ka sem thina a dai zai khop mai ti kan ne na a soi ani chu dot ni lo chu di ani ole ti khan puzira khan thlona chunga botol ruak a khon khom zowa puduan min hril chu khata kan MLA in upa tanga ban thak theina te po hi kan na soi thei lawang ti po ka soi thei love ati kha atel tlatani tin asoya a video pakhat zoka khan pudua thu soi a soi chong le chu chu kan ngai thak tak kha ania a thu soi kha a in kal lai om tlatin ka ria gengtok zinte zinga MLA zu in an oma chumi te tan chuan pudua hian botol ruak a khom sak angin a soi le bok pudua zu in thule upa tanga ban thak theina tur lai chu pudua zu in wang ni lovin zu in te tana botol ruak a khon khom sak lai tak kha awani mai om ve video masa khan pudua thu soya upa tanga ban thak theina atel ati boxia khoi lai khange a ban thak theina tur hlin tur lai ka hrelowa kan CM hi khati lai khan PSC chairman ania a kai hroina hnuaya zin an ni financial management lamte thlengin akuta om ani hmel puzira soidanin chuta chuan a kai hruai MLA zinga zu in titana botol a khom sak theiani chuan lom hle jok turan yasin IPS walmeu chairman ni bok chuti khopa ain pha hnuai ngam ani chuan lom hle tur ani zokin ka sia puzira hi MLA ani laya pa fair taka kan ngai thin frang taka house chunga thilni dan soingam thin kha ania enga tinge tun chuma hian ape helfo mai ti hi zona lian tak ania ke chuan ko oilo lem kan fader mai maya heng ho hian an lo oi ve ema ti tu hian lem der ti mai chu apoi sawak lo ti na ni mel ko radu patanga potlak theina tur khop te po hi kan lo soi chok anga ti kha an tia injin na boru ka khan pudo ma kha kan chief minister zom takha injin chan chin ei tur nge in tur khan ten jong antita ram thu khom la le khan nakin de ba chonin zu te po imela ti khan om ta ni pudo hi in ve tur nen te ni chu gang tok an da thing lo re renga chu ta chana chu ka renga ka ri rom renga chu zu in ta chu eng mani lo kan ta na ma se ke chu ke in lo bang ate kan su don ne min ro in ro ante ta chon khan ya chana ta ka ri rom renga ma a politics zone eng ma ka ngai pe mo lo ma ro chu kan ko na speaker pe revival ngin kan ya crusade ta ko te na ka in ki kan ko member pa khan ria sela zu ka in ani ru lo pen ka in an te ten ka thu se ta mi lo bang chu wa to min them ro u adu ton tha ta ken in ro u so lo hi amu je nei lo watia ai in mi lo ni akal zong chu ka heki ma MLA khamo kal zong ka chairman akala puduania po ji R.Lalzirliana po rin lena sailo
pudi thang lian le ke chon official pani nula pani kal telani ai pasari kan zo kan vai na kal kha an wa an thil soi ram tak chu hemi pudona se sonola cha se sona ai soi fi member kala soi taka khan phone poi ka dong ani ka hello lo tiang che min ti hian omani kan kal puijing atangin ka hello lo tiang che ante a kha chungoro inti value tok ka ti ka chan chamo inti value tok do tok ro kum hun rei lu to ka mi ni to a tu na ding hona wanga ti cha mai lo to su ka te phone dang chu ka dong ta lo ka hello ni ti tla tang chen kan pon hin min ti na ma lo ne mo ole kum som ni liam ta zuin le in lawa boy mai man kan ni to lawa kum som ni liam ta zuin drug sein nam noi rugru etc lo ni to thin pathian chandam na wanga piang thar thatak tak tharau thiang lim pol na changa thu soi nung tak tak zoram mi puiten kan rin em an oma tin ma na zuin kaushan mi puiten upata na an rin zo wanga an nim nge engza tak omang mo chu ho chu kan soi lem love cm ania wanga beina tur shelo lutuk thilti te po anga apu tu te ngei po hi an thiang lim bi kem ni ti hi loin en fiate se ole atop khenga ingai thak lo chuan atluan tling lo thina chu wangin lo do ram turin ka ngen chewni tuna chuan puzira hi ti thupui manga thuziak ngai nom le bengwar thak zet mai kan ngai thla ho don ani ole ilo ngai thang IMC in than boruaka R.Lalzirliana ex-Home Minister te an lo lang le nola an ni ho veteran politician te hi an thu sai du dan le an thil chak chhuat du zong te hi thang thar lam chuan ram hluizia mimal in beina lam thing an ti chi hi ani tlang pui to a anom na party lo lam tan chuan a thaphian ome puzira hi tram masa hausa autonomous district council area chimlam mi puite thamlo angreng taka an tlin theina turatan an vati derdan ama tongkam takin lemang kan vader mai ti thu a soi tang khan politics a adin hun an hiam viau ati thei ome mani in hai vur le lal rei te hi hlotling te na ta na kan mandu chuan mizo zinga politician hlotling berpol an ni thau ome MNF sarkar chantil sangkha zakwa somko pariata tangin sangni somni pathum thengrok silver jubilee lom thein abial ngaya atling theya cabinet minister azona kumsom panga tram thum ni thei omchun ani boka ton shiat po anga thokhatang hetianga mani tan hlok tur le ding chang reng tur hi chuan tlema fin chalak ve deute po hi angai ome politician hlotling ni tur hian puzira po hi azai ve angrenga congress sarkar tram ni na sangni som pathum atang som pariata khan excise department achang tela ahovin sarkarin zuzor ankal puya kaushanin andulo ti shia in kaushan kan rondon lo ti in soizuya kaushan horil rupo an hle nge ani kha in thandon naya congress jiketin abial ngaya atling nonin aring lova MNF lama home minister berkha ain petadai ani kha congress party tan chuan hanchet ngai nawak awang viau kaushan ho atong kol te a party vice president berle home minister berkhan atlan chiat santadai ani kha achua pa in congress MLA nilai minister hlui pakhat kha athlem chuak ngal ani kha tun naya hausa gengtok jin chungchang MNF MLA pakhatin aron soipu pungpo khan asoi tu hriat na nar omang chu arin zon thei viau MNF muipuipu puroba ro moinan hian hunrei tak anloin chem chekop to ashedeu te soi mangin puroba ro moi hian 5 million ho style line politics hi investment a mangin sarkar na atholai khan doctor thangte hi alo pui thinin anloin putu viau to ani ome chuwang chu ani mai thei MNF sarkar masa doctor thangte education minister ani lai khan puroba ta hi SSA lam ho tu ania anin kop thle ni in an soi khang lai khan SSA na thokpo zai thiam an tam thin hle tin an ni hian an du an thun mai ni omin an soi thin puroba ta hian aom na bial aizol is tu huam chunga khosa congress MLA puzira kha in thana atan puipa reng thin ni in an soibok thang pani akam kop thin ni om tak ani sangni pariat in than puya MNF antla congress an ron lal ve thung corruption azung ne na phoi kha congress ho khan anaw hla pakhat ani chungin an opposition laya an mit te kham tu pakhat kha
khatilaya Congress Ministry Education Minister ron nithar puso ta khan han khoi deu atuma ma se an Vice President le Home Minister ni bok khan an hum tlata an khoi lei theilo ni omin an soi puro ba ta po sarkar na thongai lo khopin alo ho sata anyang abang zui ve ta daya company dinin Congress sarkara khan na thatin reng thosen lo an nei chota ani anti puzira hian akit robata hi Congress lam MP candidate tan te po khan an party azwar fo ani ome Congress ho tudang kha an lo ten chedeu nge an du pui thin lo ani ome pusial rola MP tram ni na tura khan purba ta kha MNF le opposition dang khan an thlopa ading ta tho khatilaya CM pu hola khan campaign lai khan warung ma ni tui ni lo opke wang deu kha in chanin purba ta company khachu na po kan pe to lawang kan en zui don ti te khan asoi hial ome chutiang khop chuan puzir le purba ta kha Congress sarkar lai khan anin pui tona anin kop thle ani ome purba ro moila mani tang ma hai thiamani boka MNF Ministry puthang tea Congress Ministry puzira ania ache theilo ani bermai MNF purba ta alut lo loa puromati lom thiam bera atang zui ngala Congress lama puzira po atopa chuan athlem lut jok ta hial ati thei ome hetiang vela in kungkai karman to te po akhuna hongdun kha ania ashedeu chuan durtlanga purba ta hian puzira RCC in saksa thatak a present ti anti chuti vela politics manga inti hausaton chu ani ome puzira le purba ta te pu tu ti hian puzira assembly house a thuve to silova house leader ti mol pho theina turnia an hriat akit thi asi mu ni in alang gengtok jinchuma a roommate kani ti thu puzira hian aron soi vele ta ka chuan pu R.Lalzirliana le purba ro moi te pu tu ramhluizia politics kumsom ni kalta dayami anron herlum aniber mizo politician lotling puzira hi Congress Minister hlui MNF lama kalta dang pusai kap chiangate pulian suamate ang dewin din chuale tikni anei don to lo ani mele ole khamichin khania angai nom dang dai hle mai o chau tak chungin ka awa hriatan nuam lo deuh ani point in mi hriat thiamna ka nge nani kan ram mangai berni om taka kumsom ni liam ta dai ram siam thatura MLA an ni layami te han sai chua dei mai hian kongro asulo ber ome an hun laya mani in check arbom thin te re thei tele chan hai jok te choi kan tum silo an re theina rem changa mang thiam em te hi miswal dik tak ania kan hlau tur po ani lo kan ramtan mel malian ber ani ti hi ishe thar thawang u tin radio le TV social media hun aliam to a computer age mai po ani lovin AI sa kanom to a sumi mila politics her thiam sarkar kan thron me kani hi hetiang mai maya an chau chu kani chuan ZPM sarkar zaidam na hi anti chat palang ti te po alo oma a chan chu an hun laya an thil ti dan zong a file nen lama kol tu ania nima se tun sarkar kan thron me ka hi chu pathian na thowa in ngat tlatan nia malam panin ke an pen me zo kani hi